Ngenrok to tini montang ni news nugui tokana bahai choli tong aboni beporei kun sana musungke sai khana dikija. Kaisa kokhe mohaise montang to borok tamni bagai forest rok thangna tamni bagai thang a jaga o aboni prashno to tongnai haipono thaja thani kok saono borok tamni bagai a jaga o thangka tamni bagai borok romkha a jaga to kuno borokni odikar kwrui forest ni kuno odikar kwrui a jaga romnani direct borok mohaike romna thangmani kuno jibono phano chaya actually sana thanga hingke kok mohaise borok o borono je robmani je news sunungmani chwng abo kuno chaya jodi se bo mohaike romkha hingke bono forest ni suspend khainang thing suspend khaya hingke pura direct chwng bisrong mangotu Udaipur Sonamura chwng road block khairnai jodi se salsa time rnai bongno 12 ghonta bongno time rnai 12 ghonta ni bisingai jodi se bono phio yangke direct Sonamura to Udaipur chwng road block khairnai bongno kuno jigono phio glak te kaisa kok montang jodi se borok tamni bagai forest thana nanga jaga o niji edise area o singke tamni bagai aro forest thangba forest thangman karon tamo a forest tamo bos sini dagi jagadi da thangna nang ara forest botan bagai thang forest botan bagai thangba Abo Ngaro je sengtabu news sunungmani aro sai khana make wansa direct sapo norok sasuka rang sasuka ngetaw sini bari iaboni bepore tam sana musung mane a jaga ta kuno wansa tiprasa kwrui montang khap ka sini edise area ni jesapan rangsai tongthung bo a jaga kuni boni directa singtai kwrui a jaga o ke sini joto pat ekopa san city nini sipaisi jola tongo nina jaga kwbangma department ni forest khulukjak tongo pat khulukjak tongo a jaga kuni boni mohaike swijak to tong boni formula o to tong Kerui, mohaike swijak to tong kerui yaro. botam ni bagai aba rangsa uhni kaise kok sana nangka Abo kaisa bul. botan bagai mohaike sa bo mohaike rangsa uhni sama jinis bono jori se suspend khayang ke bor botam sarkar bo rangni lubda sarkar tamni bagai or tubu bono bot daitu man singtam maganang da Ting no. bono tamni bagai singoro bot daitu na nangkana a montang ni malini to kagos potro tongo bini jaga jomini aro tongmani bo khuluka nga abo bini chable bo Boni kisa parking terking phanna ka hainka Aingka. aro boi phali Kok to eres khaite kerui no. aro sama karon ke sing je news sunungmani a dipu wansa da hun bo direct sapo je lei rangsa kha rangsaka taw sungsanai aro boni kuno abo kuno kok da sate kare bono jori se suspend khayang ke Sonamura to Udaipur pura ek sapta sing road block khainai sini rongmala gaw soba sing road block khainai bono jori se mani yang ke o road no sing pura ban khairnai direct highway road पर सिंग सिनिया हाईवे रोड ताम न हन मैं तो हिंदी में नहीं मालूम क्या हिंदी किसको बोलता है हम लोग तो ट्रैवल है हिंदी किसको बोलता है हिंदी के लिए भी मैं बोलना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है जो मोन्टांग में जो गिरफ्तार हुआ है ना उसके बारे में एक दो बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको किस लिए गिरफ्तार किया गिरफ्तार किया है ठीक है सही है वो गलत है किसका गलत है वो तो मैं भी नहीं पता लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरा जाने के लिए कुछ मंजूर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको नहीं छोड़ेगा है ना कुछ भी हो सकता है bawal macha देंगे हम जो कुछ भी हो जाएगा वो किसी को नहीं पता तो मेरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है शिवाजी दौला डिस्ट्रिक्ट है विश्रामगंज तो पुलिस तो मैं नहीं डरता हूँ डरने का मैं किसी को भी नहीं डरता हूँ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उदयपुर टू सोनामुरा सोनामुरा टू अगरतला एक हफ्ते के लिए हम लोग रूट ब्लॉक करेंगे
वो उसको नहीं छोड़ेगा तो हम लोग रूट ब्लॉक करने का तैयार है।